Kumno perlog bero sa shisen par ngapriang sobhaya pi syakani ke channel jonga khasi terka. Ta minta snging nyeshet no daw new Sohsaw babang baha. Kani ka de kampriang bam ngala ai ar samait. Uni pade ude upiat uwe bahe. Upiat wat le khapnap mo ai bedu bahe uwe. Sa ai usamken im kat ba pi bam san te dewan pin i shwa yu uni upiat. Umni ban pin ing long shu pin i bah du bakan dala long bah. Tingin sa ai pade uni ude u rinsun. Ai utu rinsun basma ubi bet ai du tu ai ar samait. Tula kham sma ubi mtu sa ai us ing ken diar us ing. Wat ai bun ra syukrut us ing namar ki don ki bam sotenat us ing em. Hakani ka jing shed em ngideban ai hi us ing. Sa ai shen rai tang ken diar mo. Adem nang ta pade uni u Sohsaw u bangala adem grind. Dapim don grinder shu krut rut long. Daka tu ka jing krut. Minda long ba yo tat Sohsaw tingin shed no kumneu Sohsaw. Naman ataj em man kapor ka jur ka ju shi ka ju teng teng ya kwa hi banya pam da kawai karukam. Sayu Kashmiri chili powder shi shaman. Te satap no daka jing tab bakan jam tu Sohsaw. Baik kani kala long kala mi baha tu Sohsaw. Tak ada menang taparingin sa ber uni u dhania powder ar shamaj mo ar shamaj red kumto. Te sa ai sa u jira powder ru steng shamaj. Sa ai u kasuri methi shi shamaj he mo. Nda ai uni em long ubang baha kani ka Sohsaw ya ha baha. Baik kanu ka jing itenat ka rang ru i bes baha. Kani baik kala long tementa pada uni pada arteliu Sohsaw ngashu odrit kumni. Beling ai kumni ba ngi shed ujur em mde ba ngi shed chutney te long kan yo bait ru kendian takadaw. Kamlu ngampat ai sa ber hi sa antat hi kat nuban ai mlu. Te king pang setap no mo bakan jam bah. Kani kala long pen. Tingin saya ber so seladhania na lor kumni seladhania ru pidi ban ai kampun. Wi hab u seladhania berkani ka jingshan. Gatharai flayo jimun toy hi perlong. Kani kala long mo. Hila ban bam lang beru ata ne dakaja. Boleh sibun bapilai pe ikan ika video. Sngobha like, subscribe, dan share.